بله بینران هدی بریاره چکدانی نه و گمان یا پکی که بریاره پرسه که گلی که هستکاره کفکت روجا بدا لجور اوقات تخمین کردن دبتش که هو واقعی به یعنی روجین پیش مدى بتایبتی لپازی صبات ایدیاف بریاره در بچه یعنی لجور داخوانیا مراد قريلان كونها کسی که هری به باندوری نوا پکی که بر پرسه یکم ین هزین چکدارین پکی که جی ایدی ام بزامی گلو چاته خواندم تایبتی ل ترکیه جی بردان بحثا به کی تکرین İbrahim Goçlov او çavderi siyasi li Diyarbakır'ı gelmeye. Bres İbrahim demata baş be. Mijara çek dani napeke ki yani li gurda xwanin Murat Qaraylan be. Edi dibet işte ki usad roje ve dabe. Kevata dibe ew bizanji ku de ucalan çi daxwaniye ki bide gelu. Jiber ku evin ku berpirsin de serve du seye ve badaki haydari ve kene jiber ku du caran şanda imraliye gel ucalan civiye. Du ve peşatı çad bini. Nihat ve Kürt tişteki başfan bıkın ki mesele şaştı şurovekirin levra demak ve pevajoya destpekir untizanla bir daxuyanya Devlet Bahçeli Seroke Partiya MHP destpekir bu avaki ne Kürt untizanla Serok Komaru Partiya uji pişkiri kırın ki pevajoya bu domine. Peki çıtı khastınca Abdullah Öcalan Digotin ki Abdullah Öcalan demek ki bekayıt şart. Bekayıt şart. Yani bazarı tüneye bekayıt şart demek ki PKK dahaz bike ki PKK dest dev jçek berde. O pişra pevajoa prosesa demokratikaya Türkiye'de meşe yani encama Bazarya PKK Abdullah Öcalan naha devleta Türk tişteki ki bide yaji eze bidim teveji tüneye. Zaten de ben meselede Bazarya tüneye Bele Bres Goçlo persa kordan persa 100 sal eli Türkiye ve 40 sal peterin Türkiye u PKK şerh heri dijwardı ki bide hezaran خلق بويا قرباني يعني حتى تدكسك ان سياسي جاولاتي كي عادي جي بپرسي گلو پیکانه يعني بي هیچ شرط و مرجع که بر وقت چاره سریا و پرسه کل سر اساس قاشو بو چاره سریا پرسا کردن پارتیات که دامازراندن ایدی چک دست چکان بیت بردم شون داوی چه به کر وصابه گلو اگه تو بیجی Abdullah Öcalan ve pevajoya bir havayı dest bekir. Naha Kandil Gorkhaş rovatke. Yaji dem partiya dem Gorkhaş rovatke heyet akıtıça acem Abdullah Öcalan peji Gorku şrovatke. Hatta heyeta deme ekıtıça be Abdullah Öcalan'a Danistan'da jitike rasta rast nerinen Abdullah Öcalan bir raya geçti bir raya Kürdistan'e Kürdan racı parvanakne. Destpeke daha gotun ki eğer Abdullah Öcalan be kayıt şart devçek berde ve deme tıkara heyeta deme biçe Danistan'da bike Abdullah Öcalan eğer tüve meselede xudiye biryare be tıkara bed kuruba deme dal parlamentoya jil meclise jil van verine kadar ke. Jibo ve aji zaten be avaki gelek harip mesele şurubat tamaşa tıkme ud gelek televizyona da ciddi gotun makala ciddinesinin vekili hükümet diyecek ki bazarya kama böyle alarak tüne nabe me zora PKK'li Bakur briye emnaha tıkazın ki jibo ki le Suriye ya le Irak'e le İran'e PKK devşecek berde jibo ki emnaha kazın ki Kürt bene kuştun ya Horte Kürt'a bene kuştun. Yani de ben meselede bazarya ambejin mesela az tebecime ki yani Abdullah Öcalan mesela ve demet roja tekbik destpeke da tıkari bu gotta ki gelo az verra be kayıt şart Danistan'dan tıkı. Bale Bres İbrahim dozani jele roşalatan avin bu dest xısna mafam taybeti ev gelin bindes hezavan peviste. Kevata gelo divi çarçubida. Persa Kurdan li Türkiye ke bu ve perse hiç çare seriyek nebe çare seri jele parlamenti nebe li gor desturi bingehini Türkiye nebe hiç hiviye ki bervakt nebe. Mujarrad daxwaniya Öcalan basa ve PKK destal çeka berde.
ایدی دما کو دستال چکا بردا امشین بیجینا کو بوکو حرام و تیمور و نظام افریقا ایدی همیا لکمپه که کن بکن شوندا به شدتر مینا سال نوتان و هشتیان ایدی روشو صابل ترکیه يعني بيشر تو مرجين بر وقت دانستاندن استوان چاته کرن تو زانيجي دانستاندن دوالي دمات نکرن برجواندين هف بشنه تو چه دخوازي از چه دخوازن برانبري گلو می چد ويت چد ويت ما نوصايه Usama Büyüyavayı dest bir nekir. Abdullah Öcalan dama got ki bir kayış şartam jite daxast kır ki tu devci çek bibece ku MPKK dev çek berde. Çünkü piştivelli Bakırı Kurdistan'a münakaşa hatta kırın ki va peyvendiye ki haribe o gotuna Abdullah Öcalan ji PKK li Bakur jî erçi qazê zêwana çekdarî nebin jî li Iraqê, li İranê, li Sûriyê dev ji çek bernade. Çünkü irada PKK bi xud destê wan de neye untizan ne İran ser wan desthilatdar e ya jî niha diyara ku li Sûriyê Amerika û koalîsyonan Rojava piştiriya wan dike. Û rast dibêjin e. Divê ku te pêvendiye da veke danistandina da bazarî tibe. Yani tu dibêjî ki ez tiştekî didim, yani ez dev ji çek ber dedim, tu jî va tiştana bike. Abdullah Öcalan wî tiştî naxwaze. Çünkü Abdullah Öcalan rahat da gotin, Abdullah Öcalan ji we roja heta îro irade ki diyar nekiriye ku bibêje ku çünkü her roj tê gotin Türk yani devlettir. O devlet Bahçeli Sarı Komara Türkiye dibêje ku tu bê qeys şert bibêjî ku dev ji çek berdin. Lê pişra di parlamentoya da mijarên bên münaqeşekirin heye ev mesela ben eve giringe birisi goçlo pişra me behsê pişra bigin pisamıcı eve bu ve pişra çi bête kirin gelo li Türkiye helbete bu vê pêvaja çareseriyê tu zanî jî çek pirsan çareser nakem taybetî di çerçevê teknolojiya pêşkirina teknolojiya nihaya serbazî da kevata gelo pirsa Kurdan piştî vê pêvajê bidîna te wê çabe Türkiye ku niha hemû aliyên Türkiye'yên siyasî dibêjin pêwîst ev pirse bête çareser kirin kevata ev îrade dihêta polên kirin di çerçevê parlamentoyê da ku fi'len çareser bikin yan mücerred çekdanîna PKK xelas. Ya elbette ki eğer zaten problema mezin Türkiye çiye PKK bava ki li ber çareseriya pirsa Kurt astenge eğer rexistina dem bibêje ku ez Partiya Kurda me ez ji bo Partiya Kurd ji bo mafya Kurda xebat dikim dem dibêje ku em Partiya Kurda nenî dem ji bo ku PKK ra jî girêdaye girêdayê siyaseta Kandilê û PKK tev digere Loma jî karek ev dikin marjinal tê qebûl kirin. Kevata birês goçlo madem heke tu dibêjî dem tabîrê Kurdan nake gelo bû çi dem partî dengê piraniya Kurdan bi dest dixe. Niha gelek partiyê dingên Kurdan e berî wê jî hatine damezrandin heta nikarin parlamentareke bi dest bixin. Yani bû pêtir ya xelkê Bakurê Kurdistanê li pişt dem partiyê madem heke tu dibêjî tabîrê xwasta Kurdan nake gelo. û pêtira berpirsên wê netêne girtin li zîndana ne heta niha jî. Tamam da dem ji Kurda sedî sû pênca deng digire. Sedî şêst pênc jî Partiya Tayyip Erdoğan digire. Yani Kürt bez deng nadine ku deme. Dem aynı vakte da Kürt deng didine Partiya Tayyip Erdoğan jî Partiya CHP jî. Yani ne ve mane ku Kurda Kurdna hatta naji deng yeke 1905 hatta euro deng didine du partiya du partiye esası. Yek partiye ki CHP bu yani Partiya Kemalistan yek partiya muhafazakar bu. Jibo ve ya vakt Turgut Özal ben. Bale eve pirse ki cudater e ama çarek edin için yeser pirsa xwe. Bir yata el pazdayı subate u celan de çerçeve peyama çi bije. Gelo peyameke nivîskî be anya videoyu be. Dibêje ez ne Partiya Kurda me. Xuye ku hevala me başûra Kurdistanê vî işî baş naşopîne. Dem dibêje ke em Partiya Kurd nenî. Partiya Kurd partiyeka kemneperest e. Ji bona wê dijitî Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê dikine. Eger Partî Dem ya jî PKK mafya Kurda biparêze. Çima dijî Devleta Federal ya Kurdistanê şer bike?
Çima dijitiye Serok Barzani bike, çima dijitiye Parti Demokratik Kurdistan bike, çima Şangale veke Mahmure gele kunde Kurdistan'ı veke işgal bike. Yani vekısına ka Kürt Kurdistani tıkara bitişi bike. Demek ki ziyadetir başlıyor Kurdistan'a ve mesele bizanın. بله بله امی بحث پیواژا چاره سریه ل باکور بکین هر بوزانین تا برس گوچلو گنده من کوسه جاران سردم بحثیان هات که انفال کرن ام در بدر بوینه مالین مس شوتینه ناجی بسدم شر پک که او ترکیه اب گنده جاره کدن تینه شول کرن لسر اتراو شو سا يعني ام دزاني کا باجا وی شری فعلا کید ده او خلک باشور کردستان نته نجه بیاته د چارچوبه پازای طباخه دا که قریلان بیجه پیام او جلان دی ویدیوی به انویسکی به و دی پیام که حتمیه جدی بگلو که فعلا بشکی پازای شباده تشتکدن هبه تجمع بپرسی عبدالله Öcalan hükümet ere kartike ne nahat demek ki dur derece hükümet ere kartike mecbure ku daxiliyaniye 15 Şubat edin az tarihe ne vereceğim 15 Şubat demek ki Abdullah Öcalan bu hatiye Türkiye ya da teslimi Türkiye bu ya evet tarihe derecene diyar bebe. Yani tarih hakkı Abdullah Öcalan hatiye Türkiye. Tığırda mutlaka daxiliyani bile. Dü alternatif ne? Yek bebecek o. Daha zevuz mutlaka bekayı şart. Az bekayı şart Danistan'da ne baran akım? Düdü az bekayı şart. Dibecim ki PKK devşecek berde çünkü Abdullah Öcalan dibecek ki edin PKK ber çareseriya pırsa Kürt astan getibece Abdullah Öcalan. Sevmini bibecek ki na az dibecim ki çekme berdin le ve mesele dibekan bazariye bikin. Dibir da çıtı be eğer bibecek ki az tıkazım ki encama bazariye ki daha zeminene bekayı şart etsek bernadım ev Danistan'da ne irodom tıkın tıkade çünkü na hükümet bende ve ev tıkade hükümet de becektir eğer ve bekayı şart devşecek bernadan operasyon emet dom tıkına çünkü tıkat beke eğer bazar ya be herro başlığı Kürdistan'a ya Rojava Kürdistan'a PKK içime bana kuştum. Çünkü bazarya kavusatı ne ku? Bale bres goçlo. Bale idira şu sayem bir şopini gelo ve şunda çabe. Albette spas bu da Barış İbrahim Goçlo çavderi siyasi Diyarbakır gelme bu.